kandi nguhaye ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod. Ni iby'agaciro rero kuri mwebwe mwakoze subscribe kuri YouTube channel, kudushyigikira ni inkunga ikomeye cyane. Reka rero tube tugaruka ku matransfer agiye atandukanye azaba muri uku kwa mbere cyangwa se nayitezwe kuba yaba muri uku kwezi kwa mbere. Ayo matransferi nagira ngo duhere muri ekipe ya Chelsea. Ekipe ya Chelsea n'umutoza wayo Enzo Maresca bafite abakinnyi bagera kuri 5 bagiye kuba bashyira hanze muri uku kwezi kwa mbere, bamwe bagurishwe abandi babe batizwa. Ku ikubitiro hariho uwitwa Ben Chilwell. Uyu Ben Chilwell ni umukinnyi umutoza wa Chelsea avuga yuko atigeze afitinga muri systeme yiwe mu buryo ashaka gukina, dore ko uruhande yagakwiye kuba amukoreshaho hariho abakinnyi nka ba Marc Cucurella ndetse na Renato Viega. So bivuga yuko rero witwa Ben Chilwell ntago akenewe mu by'ukuri. Muri iyi sezo amaze gukina umukino umwe wonyine, umukino wa Carabao Cup ndetse n'undi mukino umwe wo muri Conference League. So bivuze yuko rero ni umwe mu bakinnyi uyu mutoza wa Chelsea abona yuko ntacyo azabakoresha, uwo ngo akaba agiye kujya ku isoko. Ikipe ari kuvugwaho cyane ni ekipe ya Manchester United, ivuga yuko yamwongera mu badefenseri ifite. Ibindi kandi mu bivugwa muri Chelsea muri no transfer igiye gufunguka nuko Enzo Maresca adakeneye, hari liste y'abakinnyi bagera kuri 5 Enzo Maresca adakeneye. Muri abo ngabo nk'uko bivuze harimo Ben Chilwell. Ben Chilwell n'ubundi Man yahereye kera ishaka kuko yafitinga neza nk'umuntu nyine watana umwanya wa left back hamwe n'abitwa ba Lukshaw, ndetse ko Man igenda ibura consistency kubera kubura left back nyine bakwishingikirizaho, kandi noza yaba ari shuwa nziza. Abandi Chelsea yiteguye ko fraudinga muri squad yabo, dore yuko bafite squad nini cyane. Harimo abitwa ba Carney Chukwuemeka waguzwe muri Aston Villa mu mwaka wa 2022 kuri miliyoni 20. Chelsea ikaba ifite ikaba yumva ko yamurekura kuri miliyoni 40 nubwo bigoye, dore yuko yakinye match 32 zonyine, akaba nazo ari nyinshi ari muri no sezo, akaba ari muri Carabao ndetse no muri Conference. So ubwo muri no sezo yakiye match 5 zonyine. Undi mukinnyi Chelsea yiteguye kurekura ariko we ikamurekura ku ntizanyo no witwa Cesare Casadei, dore yuko uyu Mutaliyani w'umumediateri akenewe n'amakipe nka za Feyenoord n'ikipe nka Monza. Ako Casadei ikintu we avuga ko ashaka ni kubona umwanya mu ikipe nkuru, umwanya uhoraho. So uyu Casadei rero akaba nk'uko nawe mbabwiye Chelsea yamwemera kugenda ku ntizanyo gusa. Hari n'uwitwa Harvey Vard uri kwinjira mu mezi 6 ya nyuma ya contract ye, akaba ateganya kuva muri Chelsea muri uku kwa mbere. So ni umusore w'imyaka 21 w'umwataka, we amakipe amushaka na Burayi ndetse na muri Championship nyuma yuko yanze kwinjira mu ikipe ya Al Ettifaq mu mpeshyi ishize, ikipe itozwa n'umulegende wa Liverpool Steven Gerrard. Undi ni Alex Matos, umusore w'imyaka 20, akaba ari central midfielder, ndetse n'undi mukinnyi nawe dushobora kubona ava muri Chelsea muri uko kwa mbere, nyuma yuko phase retour ya sezi ishize yimaze mu ikipe ya Huddersfield ku ntizanyo. Ubona agari mu mipangu ya Enzo Maresca. Mu gihe ibivugwa muri ubu ngubu ahandi hose bahanze amaso kuri transfer, uwitwa Anthony Gordon we yatanze isezerano, aravuga ati St James Park mufite kontara nini cyane, icyo ntekereza ni ugutwara igikombe ndi kumwe
n'ikipe ya Magpies cyangwa se Newcastle United. Nta mipangu afite yo kuva mu ikipe ya Newcastle United nyuma yo gushakwa n'amakipe nka za Liverpool. We yivugira ati ngo abantu bose bavuga ngo projet we ntago ari uko isobanuye ibyo byinshi kuri we. Icyo ashaka ngo ni ugutsinda, kubera ko ahantu ikipe iba yaravuye, dore ko Newcastle United twigeze kuyibona irwana no muri relegation zone, ariko iza kuza mu makipe akomeye cyane ahatana. So we yaravuga ko icyo ikipe ivuze kuri we ni ugutsinda gusa no kuba wenda babona nk'ibikombe. Uwitwa Anthony Gordon kabisa, umwongereza, we ikipe ye kabisa nta mipangu yo kuvamo nubwo ikipe nka za Liverpool zimushaka. Naho tunyarukire muri ekipe ya Manchester United. Iyi ekipe ya Manchester United, uyu mutoza kuba abwira ubuyobozi yuko kugira ngo bubake ekipe igomba kuza kongera guhanganira ibikombe imeze neza, nuko bagomba gusohora abakinnyi bagera mu 10. Mu ikubitiro mu bivugwa nuko harimo uwitwa Matis de Ligt ndetse na Joshua Zirkizi. Bivuga yuko aba bakinnyi nubwo baje muri iyi ekipe ntabwo bari ku rwego rwo kuba baza, kuko bakeneye ahantu ba upgrading cyangwa se baba bazamura urwego rwabo kugira ngo babe baza muri ekipe ya Manchester United. Ariko aka kanya ntabwo ariyo matransferi yari akenewe kuba yakorwa. Abandi bantu bavuga ko bagomba gusohoka harimo umuzamu witwa Altay Bayindiri. Uyu muzamu bivuga yuko nawe atari ku rwego rwa United, akwiye kuba asohoka. Umudefanseri witwa Victor Lindelof, John Evans ndetse uwitwa Tyler Malacia. Abakinnyi bo hagati abarimo Casemiro, Christian Eriksen. Abataka barimo Anthony ndetse na Marcus Rashford. Abo ni bamwe mu bakinnyi bagomba kuba basohoka. Uwitwa Lindelof, Evans ndetse na Eriksen n'ubundi ni bamwe mu bakinnyi benda kugera ku mpera za kontara yabo. So kuba rero bashaka ama ekipe abahereza amafaranga akabatwara, bivuze yuko nta kibazo cyaba kirimo aho ngaho, cyane yuko Amorim abona yuko aba bakinnyi bo rwose ntacyo baza kuba bamufasha, ahubwo bahereza umwanya abandi kugira ngo abone uko akora amatransferi yiwe, yubake ekipe ya United yongera kuba yahanganira ibikombe nk'uko byahoze. Naho tugiye mu Butaliyani muri Serie A, ni match yahuzaga ikipe ya AS Milan n'ikipe ya AS Roma. Ni match yaberaga San Siro. Umutoza Paulo Fonseca yaje gutakaza akazi ke, dore yuko ikipe ya AS Milan yaje kunganya n'ikipe ya AS Roma iri gucumbagira muri no minsi, nayo yeruka kwirukana umutoza wayo. Ni match n'ubundi yarangiye ari igitego 1-1. Ikipe ya AS Milan yaje yishyura igitego cy'uwitwa Paulo Dybala kuri assist yarahawe n'uwitwa Artem Dovbyk, ndetse AS Milan yishyurirwa n'umusore Tijani Legenders w'umuholandi kuri assist yarahawe n'uwitwa Yusuf Fofana. Bikaba ari byo byatumye umutoza Paulo Fonseca yirukanwa. Bikaba bigiye gusaba yuko ikipe ya AS Milan ihitamo umutoza watozaga Porto witwa Sergio Conceição, akaba ariwe uzafungura deal nyuma yuko uwitwa Fonseca atandukanye n'ikipe ya AS Milan. Naho ikipe ya Barcelona kuri ishu y'uwitwa Jonathan Tah wa Bayer Leverkusen ikaba ikomeje ku bibazo, bisaba yuko Barcelona igomba gutegereza igihe kugira ngo isoze iyi move ye kuva muri Bayer Leverkusen. Ikipe yo muri Espagne FC Barcelona yavugaga yuko ishobora gusinyisha uyu mudage, myugariro w'Ubudage, dore yuko ku giciro bari bumvikanye Barcelona yasanze biyisaba kubanza gukusanya amafaranga, bigasaba yuko yakwisanga igurisha abakinnyi barimo nka Andreas Christensen n'abitwa Ronald Araujo. Bikaba bisaba yuko
baba aribwo batunganyije kuba bagura umusore Jonathan Tah. Naho reka twerekeze muri ekipe ya Manchester City, tugaruke muri Premier League. Manchester City amaso yayo yose ari ku musore w'umwongereza ariko wakiniye Ubudage witwa Jamal Musiala. Uyu mukinnyi ekipe iramushaka kugira ngo ibe yamukinisha hariya hagati mu kibuga, ndetse ntago imushaka wenyine, iramushakana n'uwitwa Florian Wirtz ukinira ekipe ya Bayer Leverkusen. Aba bakinnyi bose bivuga ko bashobora guhagarara miliyoni zigera ku ijana zose, ndetse ekipe ya Manchester City ntago irava kuri deal y'uwitwa Martin Zubimendi. Iracyahanze amaso kuri Zubimendi wa ekipe ya Real Sociedad kugira ngo irebe yuko yamuzana. Indi deal ekipe ya Manchester City yavugwagaho mu kwezi kwa mbere ni deal y'uwitwa Bruno Guimaraes. Iyi deal City yaje kuba ibivamo bitewe nuko ekipe ya Newcastle yihagazeho ikabahenda kuri uyu mukinnyi wabo. Yabaciye miliyoni zose zigera kuri 80. Ekipe ya Manchester City iravuga ngo uyu arahenze, ntago twaba tujya kumugura. Ibindi bivuga muri izi transfer zo kwa mbere nuko witwa Star ashobora kugaruka muri Leicester City. Witwa Harry Star akaba yarahuye n'imvune muri match yakinagamo ikipe ya Sheffield United. Ikaba ari imvune yagize muri Ashley's. Witwa Chris Wilder avugana n'ikinyamakuru BBC yavuze yuko Harry Star ubu asuye muri Leicester City yasinapinze Ashley's, none ubu ngubu nyine ari hanze sezo yose. So nivuga yuko yavuze yuko yabaye mu yakinye neza, niwe partnership ye n'uwitwa Anel Dozik n'uwitwa Jack Robinson. Ni partnership yari irenze kabisa. Yanavuze yuko ababajwe kandi nyine yakundaga ibihe yari afite muri ino kipe. Ikipe ya Sheffield United ikaba yatangaje yuko ifite ibiganiro biri kugenda neza kabisa. Ba nyiri ikipe bakaba bavuga yuko bagomba gutangira bakomeye muri kino kimwe cya kabiri cya sezo gisigaye kabisa. Naho ibindi bivuga muri transfer nuko uwitwa Fabio Vieira umukinnyi wa Arsenal watijwe mu nizanyo muri Portugal mu ikipe ya Porto, aho n'undi yaguzwe agomba kuguma muri Porto. Boss w'ikipe ya FC Porto Vitor Bruno yahakanye yuko uwitwa Fabio Vieira ashobora kugaruka muri Arsenal, aho Vieira yasubiye muri no kipe ku nizanyo mu mpeshyi ishize, akaba yarakinye match 17 muri marushanwa yose. Nyuma yuko yagize ibihe bikomeye mu ikipe ya Arsenal nyuma yo kugurwa miliyoni zya kuri 34 z'amayero mu mpeshyi ya 2022, byavugwaga yuko ashobora kugaruka mu ikipe yahozemo n'ubundi kugira ngo yongere azahure kariyeri ye. Ariko uyu mu mediateri bitunguranye ntigeze ashyirwa mu ikipe yagombaga gukina n'ikipe ya Boavista. Ubwo ni muri Swad ya Porto yagombaga gukina n'ikipe ya Boavista, aho Porto yatsindaga bikomeye cyane ikipe ya Boavista. Bikaba ikibatsi cy'uko bivugwa yuko uwitwa Fabio Vieira ashobora kugaruka mu ikipe ya Arsenal muri no mercato y'uko kwa mbere. Ariko boss wa Porto yavuze yuko we yashimangiye yuko witwa Fabio Vieira agomba kumara igihe n'ubundi giteganya ko agomba kumara mu ikipe ya FC Porto.
United rero nyuma y'uko tubabwiye liste y'abantu bagera ku 10 ishaka gusohora, ariko nayo hari abo ishaka kwinjiza. Amaso ya mbere y'uyu mutoza Ruben Amorim ari mu Bufaransa muri equipe ya Paris Saint-Germain, arashaka yo uyu mukinnyi witwa Nuno Mendes. Nuno Mendes kontra yiwe izarangira mu kwezi kwa gatandatu, ariko Paris Saint-Germain ntabwo yashakaga ko muri uku kwa mbere yagenda, yifuzaga kuba yamwongerera kontra akaguma ahangaha. Gusa Amorim ari uyu Nuno Mendes akaba ari mu bakinnyi ashaka. Abandi bakinnyi Amorim ashaka n'abakinnyi, hariyo abascout bagiye kureba aba bakinnyi uko ari babiri, aribo Francisco Moura ndetse na Samuel Omorodion. Aba bakinnyi nabo Amorim akaba ashaka kubazana kuri Old Trafford babe bamufasha mu kugira ngo abe yashyira iyi ekipe nanone ku murongo ndetse yayisubiza aho yahoze. Abaregend b'iyi ekipe, abarebera Premier League hafi cyangwa se n'abareba ekipe ya Manchester United, abarimo Alan Shearer, baragira inama Ruben Amorim yuko uwo muntu yakihutira kugura cyane ari umustriker cyangwa se umwataka. Umwataka rero bamubwira nta wundi ni Victor Gyökeres, umwataka yari afite muri ekipe ya Sporting, ko yamuzana bakongera bagakorana, dore ko amuzi neza, azi uburyo atsindamo, azi n'imikinire ye, bitagorana kugira ngo yiyadabute abe yakomerezaho ndetse atsinde ibitego byinshi, United twongere kuyibona ishininga. Naho tukiri kuvuga kuri Manchester United, Manchester United yohereje abascout ngo barebere uwitwa Senne Lammens, umugaridiye ubu uri kubanza mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Royal Antwerp yo mu Bubiligi. Ni move ishobora kumusanga yisa mu ikipe ya Manchester United, dore yuko abanyezamu wa Manchester United harimo uwitwa Arte Baytandil ndetse n'uwitwa Andre Onana, bose bagiye bakora amakosa yatumye United yisanga mu bibazo. Ni umugaride kandi uhanzweho ijisho n'amakipe agiye atandukanye arimo izitwa za Borussia Dortmund, nyuma yo kwigaragaza nk'umugaride wa mbere wa Antwerp, ndetse nyuma yo kuba yaraje asimbura abitwa ba Jean Butez, ndetse muri sezo zagiye zibanziriza iyi ngiyi iheruka. Naho iyi kipe ya Liverpool ihanze amaso ku witwa Marcus Thuram y'umufaransa w'umwataka rutahizamu wigaragaje mu makipe nka Inter Milan ndetse n'ayandi yagiye abanzamo, akaba ahanzweho amaso n'ikipe ya Liverpool iyoboye muri ino sezo. Ni Marcus Thuram, dushingiye ku gitangazamakuru Calcio Mercato, bivugwa yuko Liverpool isabwa kwishyura miliyoni 85 z'amapaundi kugira ngo yibikeho uyu mwataka. Akaba kandi atari ikipe ya Liverpool nyine mushaka, akaba akenewe n'andi makipe nka za Paris Saint-Germain. Naho ikipe ya Everton ikaba itaragira ikivugana n'umusore Jared Braithwaite, umusore w'imyaka 22 w'umwongereza kabisa, wahereye ikipe ya Manchester United imaze sezo nyinshi zigiye zitandukanye ishaka, ikaba yaramushaka no mu mpeshyi ishize, ndetse n'andi makipe ari ku rwego rwo hejuru akaba ashaka uyu musore w'imyaka 22. Umutoza Arne Slot akaba amaze igihe kinini acunze uyu musore Anthony Robinson, bivuga yuko uyu mu left back ashobora gutwara ikipe ya Liverpool amafaranga agera kuri miliyoni 50 z'amayero. Bikavuga ko aba Cottagers cyangwa se ikipe ya Fulham yo muri West London ifitemo amasezerano yo kugera mu mwaka wa 2028. Akaba amaze kwikina match 169. Umusore w'imyaka 27 w'umwongereza kabisa, akaba yaragize ibihe byiza nyuma munsi y'umutoza Marco Silva.
akaba afite assist zigera kuri 6 muri ino sezo ya 2024-2025 muri match 18 gusa.